RedBlue JD. Ndabasuje mwese mudukurikira. Nje nitwa Mupenda Joel. Iyi ni RedBlue JD. Icyo tubasaba ni ukudutega amatwi ndetse no gukanda handitse subscribe ku batarabikora kugira ngo tujye tubana byoroshye no mu bindi biganiro. Kuva isi yaremwa cyangwa se yabaho, haramwe mu mateka yagiye aranga isi n'abayituyeho kugeza nubwo na n'ubu ari ibintu bitajya bisibangana mu mitwe y'ikiremwa muntu, ahanini bitewe n'uburyo ayo mateka yaba yarabaye indengakamere ndetse akanafata imitima ya benshi. Ku bijyanye n'ubugome bwaranze isi, ahanini bwagiye bukururwa na bamwe mu bategetsi babaye kuri iyi si dutuye, aho hari bamwe bagiye bica imbaga y'abantu ku buryo n'umwana uvuka uyu munsi abazi ibintu byabaye mu myaka magana n'amagana yahise. Bamwe mu bategetsi babaye inkoramaraso aha kuri iyi si, mbese batazibagirana bakomeje kugarukwaho n'ibinyamakuru, nubwo usanga nta mubare uzwi neza w'abantu bagiye bapfa bishwe n'aba bategetsi, ariko hagiye habaho gukora ibarura no kugereranya. Ibi biratuma tugaruka ku bategetsi baciye agahigo ko kwica abaturage benshi mu mateka y'isi. Kuri uru rutonde turuhere ku nkoramaraso Hideki Tojo, bivugwa ko yamennye amaraso y'abasaga miliyoni 5 bagapfa. Hideki Tojo yari umujenerali mu gisirikare cy'Ubuyapani, byari mu gihe cy'ubwami n'intambara ya kabiri y'isi yose. Ikiyongereyeho kuri ibyo, yabaye icyarimwe minisitiri w'intebe na minisitiri w'ingabo. Gusa ibi bikaba bitaramunyuze kuko yaje nyuma no kuba minisitiri w'umuryango, minisitiri w'ububanyi n'amahanga, minisitiri w'uburezi ndetse aba na minisitiri w'ubucuruzi. Tojo wakureye mu muryango ukennye ariko wubashywe, bivugwa ko yaba yarivuganye abantu bagera kuri miliyoni 5. Mu ntambara ya kabiri y'isi yose inkoramaraso Tojo nibwo yakoze ibyaha by'ubwicanyi ashinjwa. Yabikoraga hotora cyangwa akicisha inzara imfungwa z'intambara yabaga yafashe. Yaratotezaga kandi cyangwa agakorera ibindi bikorwa biba abasivili bidasiga no kubica. Gusa ibi ntibyatumye intambara idakomeza kuba mbi ku ruhande rw'Abayapani, ibintu byatumye ahitamo no kwegura ku mwanya w'intebe ya minisitiri w'intebe. Icyakora nyuma nawe ibye ntibyarangiye neza kuko yahanishijwe kwicwa amanitswe ku giti. Undi utirengagizwa iyo havuzwe bene abani Leopold wa kabiri wo mu Bubiligi, we ngo yibasiye miliyoni z'abantu ziri hagati y'ebyiri na 15. Leopold wa kabiri yari umwami w'Ububiligi wizeraga ubukoloni cyane, aho yumvaga gukoloniza ibihugu by'amahanga bikwiye ku gihugu cye, igihugu yabonaga ari igihangange. Gusa ntibyamuhiriye cyane kuko Ububiligi butari bushishikajwe no gukoloniza ibindi bihugu. Akaba ariyo mpamvu yatumye Leopold wa kabiri ajya kwishakira ibihugu akoloniza ku giti cye, aho yaje gushinga ishyirahamwe yise The International African Society, abantu bakagira ngo ni umugambi mwiza afite. Nyuma y'umwaka, ryashyirahamwe ryamufashije kugera mu gihugu cya Congo, aho yashinze koloni yitwa Congo Free State abifashijwemo n'ingabo ze. Ku ngoma ya Leopold wa kabiri, bivugwa ko yaba yarahitanye abantu bari hagati ya miliyoni 2 na 15. Mu mwaka w'1908 ubwo Ububiligi bwakolonizaga Congo, byaje kumenyekana ko mu mabwiriza ya Leopold wa kabiri, abaturage ba Congo bategekwaga kujya bashaka ingano runaka ya kaucho bashyiraga abatware b'Ababiligi, maze batabikora bagacibwa amaboko cyangwa ibirenge. Leopold wa kabiri yaje kwamburwa Congo iherezwa guverinoma y'Ububiligi. Kuva mu mwaka w'1885 kugera mu mwaka w'1908, miliyoni z'abanyekongo zari zimaze gupfa ziciwe amaboko kandi zikubiswe kubera ibikorwa by'agakiza Leopold wa kabiri yari yavuze ko abazaniye, kandi mu by'ukuri atari byo. Ubusanzwe hagati y'umwaka w'1939 ndetse n'1945 nimwe mu myaka ku isi yabayemo bimwe mu bikorwa bikomeye mu mateka yayo, kuko nibwo habayemo intambara ya kabiri y'isi yose. Ikiyongereyeho kandi nuko aribwo habaye ubwicanyi ndengakamere bwa jenoside yakorewe Abayahudi, ndetse bivugwa ko ibyo bikorwa byombi nibura byahitanye abantu miliyoni 11. Muri izo miliyoni 11 ariko harimo miliyoni 6 z'Abayahudi zishwe muri iyo jenoside twavugaga. Ibyo bikorwa ariko hari nyiri kubitegura ndetse no kubishyira mu bikorwa, ndetse nyiri gukora ibyo byatumye afatwa nk'imwe mu nkoramaraso za mbere isi yagize, maze ikanashyirwa kuri uru rutonde. Iyo nkoramaraso ni Adolf Hitler. Hitler yabaye umuyobozi w'ishyaka ry'abanazi mu Budage. Yari umunyagitugu wujuje ibyangombwa,
akaba yarayoboye igihugu cy'Ubudage hagati y'umwaka w'1934 ndetse n'1945. Bivugwa ko yageze ku buyobozi abusonzeye cyane kandi ashaka kwigarurira Uburayi bwose. Hitler akaba yarazanye Repubulika ya gatatu mu Budage. Hitler warwanye no mu ntambara ya kabiri y'isi yose, yakoze ubwicanyi bw'abaturage bagera kuri miliyoni 17, muri bo hakaba harimo miliyoni 6 z'Abayahudi, tutibagiwe na miliyoni 1 y'Abanyaromani. Azwi cyane nk'umutegetsi wakoze jenoside y'Abayahudi. Bamwe mu banyamateka bavuga ko Adolf Hitler yangaga cyane Abayahudi, ndetse we yumvaga imyaka ibihumbi byafata yose Hitler yakwishimira irimbuka ry'Abayahudi ku isi. Hitler igihe cyarageze rero yagombaga kurangiza akazi ke ko kurimbura Abayahudi, ndetse yatumijeho ibikoresho byose bishoboka n'abantu be, ahanini ngo buzuze umugambi wabo wo kwica, maze babikora bahuriza bagombaga kwicwa mu nkambi bagombaga kubikoreramo. Reka dukomereze ku witwa Joseph Stalin. We bivuga ko yishe miliyoni 23 z'abantu. Joseph Stalin yabaye umunyamabanga wa mbere w'ishyaka ry'abakomuniste, byari hagati y'umwaka w'1922 n'1953. Nyuma y'urupfu rwa Lenin mu mwaka w'1924, Stalin yabaye umuyobozi wa Leta Zunze Ubumwe z'Abasovieti. Ubutegetsi bwe bukaba bwararanzwe n'inzara ikabije mu gihugu, inzara yiswe inzara ya Ukraine. Abantu bazahajwe n'intambara za Stalin bakaba babarizwa hagati ya miliyoni 2 ndetse n'10. Mu myaka y'1930 akaba yaratangije indi gahunda akayita Great Terror, yari igamije kwica abantu bose batavuga rumwe nawe, ndetse ibyo akaba yarabigezeho. Muri rusange Stalin yishe abantu bagera kuri miliyoni zisaga 23. Ubwo bwicanyi bwahitanye abantu benshi mu gihe cy'intambara, tutibagiwe n'inzara yishe abaturage bari batuye ku butaka bwa Ukraine. Ukraine bumwe mu butaka bwari bugize Leta Zunze Ubumwe z'Abasovieti. Iyi nzara yari ikabije ku buryo abaturage basigaye baryana hagati yabo hatitawe kuko bafitanye isano, ku kigero cy'uko umwana yaryaga umubyeyi we cyangwa umwana akarya umubyeyi we. Inyuma y'amateka y'iriya nzara hari abavuze ko iri ari jenoside yakozwe na Stalin, cyane cyane akayikorera abaturage bari batuye ku butaka bwa Ukraine. Gusa ibyo Leta y'Uburusiya yasimbuye iy'Abasoviete yakunze kubyamaganira kuri. Abategetsi bishe abantu benshi mu mateka y'isi. Mao Zedong ni urugero rwatangwa kuri iyo mvugo. Umugabo Abashinwa bafata nk'uwaharaniye impinduramatwara mu gihugu cyabo, ariko ibikorwa bye bihitana benshi. Mao Zedong yaharaniye impinduka mu gihugu cy'Ubushinwa, akaba yarayoboye ishyaka ry'abakomuniste biherekejwe no kuyobora Repubulika y'abaturage b'Abashinwa. Nubwo yakoze byinshi bibi, Mao yagaragaye nk'umuntu witangiye igihugu. Joao Carlos wanditse kuri ibyo avuga ko mu gihe cy'amezi agera kuri 6 yamaze mu Bushinwa bitewe n'inyota yari afite yo kumenya amateka y'iki gihugu. Mu kiganiro yagiranye n'abaturage, yatangajwe no kuba abaturage b'Ubushinwa bemeza ko Mao yabakoreye ibyiza bafatira ku kigero cyo hagati ya 70% ndetse na 80%. Mu myaka 5 ya mbere y'ubutegetsi bwe hagati y'1949 kugera mu 1953, bivuga ko yahitanye abantu bari hagati ya miliyoni 4 akaba yaravugaga ko ari mu rwego rwo gucunga umutekano wa Repubulika y'abaturage, cyane cyane b'igihugu cy'Ubushinwa. Nyuma yaje gutangiza gahunda ebyiri zirimo The Great Leap Forward ndetse tutibagiwe na Cultural Revolution. Icyakora izi zabaye imyaka yo ku rwego rwo hejuru ku baturage b'Ubushinwa. Mao akaba yaragamije guhindura igihugu cye cyambere mu gushora ibyuma bita acier, aho buri muturage yagombaga kureka indi mirimo akajya gukora mu nganda. Ibi bikaba byaratumye mu gihugu havuka inzara ikomeye, nibura yahitanye abantu bagera kuri miliyoni 22. Mu mwaka w'1964 Mao yaje gushinga ishyirahamwe ry'abakobwa, aho bahabwaga amasomo atandukanye ku bijyanye n'amahame ya gikomuniste. Nyuma baje guhindurirwa izina bitwa For Clean-ups Movement. Bari bafite inshingano zo kuvugurura ibijyanye na politike, ubukungu, ibitekerezo bishya ndetse no gukora gahunda y'ibigomba gukorwa mu gihugu. Abo bakobwa baje guhabwa amasomo mu bijyanye n'igisirikare, maze bahinduka Red Guards, aho bagombaga guhana abanyabwenge bose ndetse n'abatavuga rumwe na Mao bakaba baragombaga kubica. Ubwicanyi bakoze bukaba bwarahitanye abantu bari hagati y'ibihumbi 40 ndetse na miliyoni 7. Nyuma Mao yaje guhamagara abanyabwenge ndetse n'abari mu ishyaka rya Flowers Movement bagera ku 100, ngo byari mu rwego rwo kugira ngo bamugire inama kandi bamwungura ibitekerezo ku buryo babona igihugu cyabo gikwiye kuyoborwa. Gusa nyuma byaje guhinduka maze yivugana ibihumbi 500
abaziza ibitekerezo bari bafite. Agerekaho kuvuga ko abo yishe ari dangerous thinkers cyangwa abantu bafite ibitekerezo bibi bitakubaka igihugu. Muri rusange Mao Zedong azwiho kuba umunyagitugu w'ibihe byose, biherekejwe no kuba umugome kurenza abandi. Bavuga ko yahitanye abaturage bagera kuri miliyoni hagati ya 49 ndetse na 78. N'ubwicanyi yakoze hagati y'igihumbi 946 ndetse n'igihumbi 976. Birumvikana ubwo yayoboraga igihugu cy'Ubushinwa. Nje nitwa Mupendaje Joel, ni naha nsubikiye ikiganiro cyacu. Iyi ni RedBlue JD. Abacuruzi bafite ibicuruzwa na serivisi nziza ariko bafite ikibazo cy'uko abantu benshi batazi ubucuruzi bwabo. Hari icyo wakora ibihumbi n'ibihumbi by'abanyarwanda bakarara bamenya ibikorwa byawe. Muri RedBlue JD bakwereka uko ubigenza ubucuruzi bwawe bukamenyekana kandi n'abakiriya bakarushaho kukwegera no kukwizera. Bafotora ibikorwa byawe, bagasobanura ubuziranenge bwabyo, bakanabimurikira abakiriya. Bafotora abageni, bakanababikira video z'ubukwe bwabo kuri YouTube ku buryo nta kibazo cyo kongera kubura amashusho cyabaho. Abaririmbyi babakorera amashusho y'indirimbo zijyanye n'igihe, bakanabafasha kumenyekanisha ibihangano byabo. Abantu basobanutse bamaze kumenya ibyiza byo gukorana na RedBlue JD. Abakorera munsi y'isoko rya Kimisagara werekeza Nyabugogo. Wahamagara kuri 0788 36 53 55. Byigeze bikubaho kwitabira ibirori, inama cyangwa se ibindi bikorwa bikabuhari, ukabikurikirana kuva bitangiye kugera bisoje, ariko nyuma y'ukwezi kumwe ugatangira kwibagirwa bimwe mu bice by'uko uwo muhango wagenze kandi wari uhari? Niba urimo kureba aya mashusho, nuko udashobora kwihanganira kureba amashusho no kumva amagambo atari meza. Turi miliyari 7 z'abantu kuri iyi si. Abarenga miliyari 4 muri twe dukoresha internet. Buri wese muri twe arihariye, ateye ukwe, afite ibyo akunda ku giti cye adahuje n'undi wari we wese. None niba dutandukanye, kubera iki twagira ubwoko bumwe bw'ibirori? Kubera iki inkuru zacu abantu bazi barakimwe? Ntabwo bikiri ibanga ko ari we wese ko uyu munsi RedBlue JD ari kompanyi ifata amashusho ikanayatunganya, igakoramo inkuru cyangwa se ibyegeranyo bidashobora guhaza ijisho cyangwa se ugutwi ko ari we wese inshuro imwe. RedBlue JD ni inkuru yo kubara, ariko cyane cyane ni inkuru ivuga uburyo abantu bafata amafoto meza y'ubukwe n'ibindi birori. Inkuru y'uburyo babika amashusho y'ibirori n'ibindi bikorwa kuri internet, ubwo ukabubonye uburenganzira bwo gutunga amashusho yawe ubuzima bwose. Nta muntu nzi wakoze ibirori, inama n'ibindi bikorwa ngo areke gushimishwa no kongera kugira bya byishimo cyangwa se kwiyumva nk'uko yiyumvaga cya gihe. Ibi bikaba atagombye gusubiramo bya birori, ahubwo akabikesha amashusho n'amafoto yafashwe mu buryo bwiza. Umuntu wese uvuze ibirori bishingiye ku muryango no ku mibanire abavuze ubukwe. Uvuze ubukwe bwagenze neza abavuze amashusho n'amafoto yabwo yafashwe neza. Uvuze amashusho n'amafoto yafashwe neza mu bukwe, mu nama no mu bindi birori abavuze RedBlue JD. RedBlue JD ni indi nyito bakoresha iyo bashaka kuvuga filime mbarankuru zikozwe mu mashusho meza n'ubutumwa butava mu mutwe w'uwabwumvise. Hari ikibazo kimwe kirebana n'iyi ngingo. Ibi byose mwabikoraga mute RedBlue JD taraza? Abakorera munsi y'isoko rya Kimisagara werekeza Nyabugogo. Wahamagara kuri 0788 36 53 55. RedBlue JD.